Maabitha a borithi kuma taũni-inĩ ya Kiambu nĩmahithũrĩtie mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe thutha wa rori ya gũkua takataka, na kũrĩa rĩu marethana na bamĩrĩ yake thutha wa mũndũrũme ũyũ kwĩrĩkana nĩ ũmwe wa arĩa maikaraga ndũnyũ-inĩ metereire kũheo kĩbarũa. Job Amisi ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũthubarĩ wa Kiambu augĩte nĩgũkoretwo na wongerereku wa anake arĩa maumĩrĩte gwetha ũboco na kumana na gũtindĩkwo nĩ mũtũrĩre makahinyĩrĩrĩka na magekora magĩkoma mĩkĩra-inĩ ya barabara. Ni huzuni kupata kwamba tunapoteza maisha, na tunapopoteza maisha na unaulizia kama yule ambaye ametuaga anajulikana area hii, inaonekana ni kama tatishi. Watu hawamuelewi, hawamjui, hata wajui background yake ya maradhi, na jinsi alivyofika ndani ya hiyo lori bado ni tatanishi. Hakuna mtu anatupea ripoti kamili, but ukweli ni kwamba tumepoteza maisha. Ndio vile udadisi unasema jamaa alikuwa mgonjwa na akawa amemeza madawa ya junior typhoid ama ni nini. Unajua sasa hana record ya hospitali, hatujakaribia mwili tuone kama kuna record yoyote, but ukweli ni kwamba alikuwa mgonjwa vile watu tunaambiwa, na akawa amemeza dawa, so ni ile alikuwa amesema ameenda kupumzika kwa gari. Komishona munini wa Kiambu Caleb Nyongesa mwena wake nĩaugĩte atĩ mwĩrĩ wa mwanake ũyũ nĩwoetwo nĩ borithi na ũgatwarwo mocarĩ-inĩ ya Kiambu, rĩu akĩendekithia anake ta aya magakoragwo magĩtangĩrwo na gũteithio. Tumefanya mkutano na chairman wa lorries wa area hii, na tukamueleza kuwa watu wa malori wafanye ile tunaita self regulation, kwa sababu ukiwa na we ni dereva wa lori au mwenyewe unaweza kutambua wale ambao ni crew members. Kwa hivyo tumerealize kwamba kuna so many idleness katika area hii, na ndio tukasema katika area hii kama wewe hujulikani unafanya kazi gani, sababu hapa kuna watu wa crew, kuna watu wa sokoni na kuna watu wanafanya kwa vilabu ambazo ziko hapa. Kwa hiyo tumesema if you cannot identify what you are doing here, na kuna wengine hata hawana identification documents, tumesema hao watu watafute area ingine ama watafute kazi ya kufanya. Nao ene rori na biashara iria igucagĩrĩria arĩa matarĩ mawĩra nao nĩmoretio makoragwo makĩigĩrĩrĩka gũteithia aruti wĩra ao nĩguo matige kũhinyĩrĩrĩka rĩrĩa gũtarĩ mawĩra, kuona haha nĩho aingĩ meingĩranagia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui mũkĩrũku wa njohi, ũndũ ũrĩa ũthũkĩtie ũgima mwega wa mĩĩrĩ yao. Malori tumeweza kuweka mpangilio. Hii malori ilikuwa inakaa kwa mpangilio, ilikuwa inakaa kila mahali hapa. Kwa hivyo tukawaeleza hii malori lazima iwe na mpangilio. Like this incident yenye tumefanya hapa, huyu mtu hajulikani hata jina yake ni nani, and he has been here for the last 5 years. So that is the order that we are trying to create at this place. Mimi ndio chairman wa hizi malori mnaona hapa hivi, na huyo jamaa alikuwa mtu wa kibarua hapa. Ubaya hakuwa na hali ya kulala, wakifika jioni kujizalika kwa lori. Na ũguo nĩguo gũtariĩ. Ngĩribotera Kiambu TV, njĩtĩkaga Gĩcarũ wa Wanjirũ.